Ada kanjeng Nabi, ada agama. Ada kanjeng Nabi, ada apa-apa. Tapi ini kebarokan Gusti Kanjeng. Katik menghina Nabi, yuktal min ghairi istitabatin. Imam Syafi'i beda kayak apa? Imam Syafi'i berpendapat, Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam Ashaq, Imam Ibn Battal bahwa orang yang mencaci Nabi dan mencacat Nabi atau ngerasanin coba ke kanjeng Nabi min ghairi istitabah, tahu saya pentain untuk atobat, yuktal pateh. Pacet nikah hukuman keras kangkui orang se menghina dekat Gusti Kanjeng Nabi. Karena mun kafir biasa terus bi kafir nyacat ke Kanjeng Nabi, ane lebih parah. Adapun orang tak iman ke Kanjeng Nabi, tak iman karena hidayah dari Allah, tapi mulai nyacat Kanjeng Nabi. Makanya Pak, mun sampai noneng Facebook orang nyacat Kanjeng Nabi gempur senikah Kanjeng Nabi. Wallahil azim, wallahil azim, kula sumpah, wallahil azim, pemerintah kuaku demi Allah tanggung jawab rajia dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena ada tindakan tegas dari pemerintah. Nabi kayak mainan makin Pak, bener sih. Kanjeng Nabi marin Gusti Allah ada boleh Kanjeng Nabi. Ada boleh, marin Gusti Allah ada bener siapa boleh? Gusti Kanjeng la ilaha illallah terus nah. Muhammadun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ada lain Kanjeng Nabi. Paten rewis. Syahadaten, dua syahadat teh kening teh gente. Bada orang masuk Islam gente, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam nabiyullah wa asyhadu anna Nuhun najiyullah wa asyhadu anna Isa ruhullah wa asyhadu anna Ibrahim khalilullah wa anna Musa kalimullah. Ayyub tak terima syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuti orang saya mencaci Nabi okomna ning dunya durung akhirat nika. Allah Ta'ala tak terima. Mun beda orang manggil Kanjeng Nabi kelaban nyaman nak, ya Muhammad tak boleh Pak, la taj'alu du'aan nabi ka du'ai ba'dikum ba'dah. Jangan Gusti Allah, la taj'alu du'aan nabi, jangan sekali-kali kamu memanggil Nabi dengan sebutan nama. Gusti Allah memanggil Nabi, nabi-nabi selain dengan Al-Quran ya lebih nyaman, ya Musa khudil kitaba biquwah, ya Ibrahim inna Ibrahim kana ummatan. Nabi Ibrahim sebutnya mana? Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika Nabi SAW, ya ayyuhan nabiyyu, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allah Ta'ala memanggil ya ayyuhan nabi, benar ya Muhammad enten Pak. Merkena orang sengolok ya Muhammad, ya Gusti Allah langsung protes. La taj'alu du'aan nabi ka du'ai ba'dikum ba'dah. Jangan kau menjadikan panggilan Nabi sebagaimana engkau memanggil di antara kalian bersama, di antara kalian. Mon ngolok kanjana kaki olok. Oloknya mana? Tapi ngolok Nabi, cek sampai kaki ngolok mat Muhammadan. Allah Ta'ala saya tak terima. Allah Ta'ala saya tak terima. Nah, oleh karena itu beda orang Kanjeng Nabi kain mainan. Kanjeng Nabi kocak ruwai kocak ria. Share abai punan. Hatta orang yang di ilmu. Hatta orang yang di ilmu. Hatta pakai surban, pakai imamah, pakai gamis, pakai jubah. Keng mula bengal nyacat ke Kanjeng Nabi, ngurangin derajat ke Kanjeng Nabi, bahkan kelambin Kanjeng Nabi cacat bisa murtad. Hati benain mainan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dekat orang-orang se membuat guyonan ke Kanjeng Nabi. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wala in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan mengolok-olok Nabi, dengan mencaci Nabi, dengan menghibah, ngerasani Kanjeng Nabi, mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bercanda, bersanda gurau. Enten kula nih tak niatnya cat Kanjeng Nabi, akeje. Jawabnya senikah, cuma akeje. Raksi candre harap si raksian to kayak colo-coan to. Gusti Allah saya adabu. Qul kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala saya jawab, qul kepada abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dengan Allah dan ayat-ayat Allah, tanda kekuasaan Allah, dan kepada Rasul utusan Allah kamu akan selalu mengolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf dan Gusti Allah. La ta'tadiru, tak usah minta maaf, tak usah beralasan kakek. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, engkau telah benar-benar kafir setelah engkau menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir kok Bapak, murtad. Orang mau nyacat ke Gusti Kanjeng Nabi, cek nyain mainannya kejek lain lebih. Situng bakto ada orang nyacat ia dan Sayyidina Salman Al-Farisi, nyacat Kanjeng Nabi, terus nyacat ke Kanjeng Nabi, cacat, tak kuat Sayyidina Salman Al-Farisi, mencengkalak pedang, tahu salah laporan ke Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena khalifah saat menikah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya bisa mengeksekusi adalah khalifah. Tak kuat Sayyidina Salman Al-Farisi kakak sini cacat kak ini kan langsung mencengkalak pedang tebas bi Sayyidina Salman Al-Farisi. Berita ini kayak di Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang ngocah, ya khalifah Rasulullah, Salman Al-Farisi berbuat keterlaluan. Padahal Nabi SAW mau cacat orang, Kanjeng Nabi tak pernah meles. Kanjeng Nabi in udza ya'fu wala yu'aqib wa in khusima yasmut wala yujawib. Kanjeng Nabi mau ya cacat orang tak pernah jawab. Wani ke Salman Al-Farisi, berhakkah wahai khalifah? Dipanggil Sayyidina Salman Al-Farisi bi khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bener ben matain orang Salman? Naam ya khalifah. Apa kaki mak mate? Tak kuat kaulah. Karena Nabi SAW saya caci, karena Kanjeng Nabi saya cacat, Kanjeng Nabi saya caci maki, kaulah tak kuat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang gila ngocak dia dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukankah ini pribadi ya khalifah Rasulullah? Kanjeng Nabi selalu mengampuni dekat orang saya nyacat. Bahkan Kanjeng Nabi pernah nuleng orang saya nyacat, orang buta saya nyacat Kanjeng Nabi, justru itu lebih Kanjeng Nabi. Apakah tak keterlaluan Sayyidina Salman Al-Farisi? Maka jawab Sayyidina Salman Al-Farisi, ya khalifah Rasulullah, mon orang nyacat ya dan Kanjeng Nabi, laju Kanjeng Nabi nya porah. Aneka pribadi Kanjeng Nabi, tapi bagiku lebih nih pribadi kau lah. Aneka masalah iman, lambang agama. Sekadima Allah Subhanahu wa Ta'ala ampun berfirman, jangan sampai mengolok-olok Nabi, bergerau, bercanda gurau dengan Nabi, karena ini yang akan menyebabkan kekafiran. Apa jawaban Sayyidina Khalifah Abu Bakar Siddiq? Andai kata orang jiri odik boleh saya nyacat Kanjeng Nabi, saya paten bi kaki Salman, maka engkau bakal matiin dukane kaki orang jiri. Ini menunjukkan berat orang nyacat Kanjeng Nabi. Tak kuat Sayyidina Salman Al-Farisi. Mon kula neng-neng pribadi kula, tapi Kanjeng Nabi saya cacat, benar pribadi kula, benar ranah kula untuk mengampuni seseorang pencaci. Mon Nabi saya mengampuni, pribadi Nabi. Kanjeng Nabi saya berhak mengampuni. Mon kula minta maaf kepada umat Islam karena kami telah mencaci Nabi. Lah siapa ya? Saya cacat. Apa berhak orang Islam mengampuni? Ndak pencaci Nabi si pelaku kula.
Kanjeng Nabi pemaaf. Loh, pribadin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mengampuni atas pribadi. Lamun kuli sampean, kami pun bertanda tangan mengampuni. Siapa kakek? Ridho kakek orang dia nyacat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya orang nikah. Akhirnya karena tak berat mana nyacat boleh. Matre nama ibu tanda tangan, kami tidak akan mengulangi lagi, nyacat boleh. Karena tak berat mana. Coba lambang negara. Bendera merah putih nih, tidak. Ada ampun sampean, langsung seksa. Putun presiden oper terutama nih. Karena lambang negara. Mano Garuda, mano Pak, lambang negara. Mano Garuda nih, care pas oper. Tak belum bedeki. Polisi bi tentara senang kebesambian. Harapan lambang negara aja. Terus lambang agama. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, benih gunung, benih tasik, benih langit. Kanjeng Nabi. Benih aja kain mainan Kanjeng Nabi. Kadang-kadang orang ceramah nih keterlalu aja. Benih terjadi beriadan kau dah. Kanjeng Nabi jibi nena sanga. Aja mau apa Kanjeng Nabi aja. Ceramah nih kah? Langsung pulang ngajak ke mana dia? Totoron. Manu. Pak ini kepada salah situ ngahabaib. Kabit Rabu. Langsung ya cekak keket ya Habibnya. Langsung ngejotos ya Habibnya. Hati-hati kalau Anda berbicara. Ente jangan bergurau pakai nama Nabi. Kan kesana kan tak saya. Bina nasanga. Aja mau apa? Mek kuat coba bayang lagi. Kata-kata kan orang sing ngidingaki kasa male dek remes ini kemudian mau ring biasa kerja jok gusmu hidup punya anak jok boja apa pantas tak apa-apa kaki modern kau kaki ceretan nabi kau kaki benar-benar laku bisa cermat saya kan sana apa potoran lagi alhamdulillah lema ubuh cok mulai monotan gini ke sampai bulan Reba tak ampuh wah bajana apa dia mencek langgut si atanya yengki sering lah anu lah beda boy tentang cek ring lem sama malam kol dua sopu dengan belema aduh ngebolok dok kaking kok deh ya jan kok lah jadi berat hukum nakang ke orang penghina Rasulullah SAW. Al-Quran pun nah, dari dalil nikah, dari hadits nikah bahwa orang se nyacat Kanjeng Nabi yuktal min ghairi istitabah tanpa impeta tobat langsung dibunuh. Berat. Jadi untuk menekan orang supaya tak panggempang agak ngakui Kanjeng Nabi. Aja gak aja sama Rasulullah. Peserius mau nyeritaki Kanjeng Nabi. Sekira orang ngidingaki cerita Kanjeng Nabi ini ketaswiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Sekira taswiqan lis-sami'in, orang sing ngidingaki cerita Kanjeng Nabi ini ketaswiqan lis-sami'in akan menjadi obat rindu. Ketika cerita Kanjeng Nabi akan menjadi obat rindu, tasywiqan lis-sami', semakin cinta, semakin rindu ke Kanjeng Nabi. Wa tarwihan lil muta'alliqin akan menjadi penghibur kepada orang yang cinta kepada Nabi. Bacaan selawat semakin rindu, bacaan selawat semakin asyik, semakin rasa nambah cinta, semakin terus ketemu. Wah ini keselawat nih, karena selawat aku bendera joget.